Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Maysumaq Diospajuyay. Ñukanchik kikinllataq imashina mana kishpiritukuqpimi Dios aqllashka punllapaqtaqpi Cristoqa huchayuqkunamanta wañurqa. Mana kashkata ruraq runamantaka mayhan wañusha nishpapish mana wañunmanllachu. Chashna kaqpipish alli kaqmantaka mayhan wañusha ninmanchari. Ashtawanpish Cristoqa ñukanchik huchayuqkuna kaqpiraqmi ñukanchikmanta wañurqa. Chashnami Tayta Diosqa ñukanchikta khuyaq kashkataka rikuchin. Kunankarin Cristo wañushpa hichashka yawarmari Dios ñukanchiktaka ima huchachina illaqta rurashka. Chaymantami Dios piñarishpa llakichinamantaka Cristollatak kishpichinga. Tayta Diosta fiñaqkuna kashpapish paypaq churi wañushkamantami Dioswanka alli tukurkanchik. Ña alli tukushkamantami Cristo kawsakushkamantaka ñukanchikta kishpichinga. Mana chayllachu ashtawanpish apunchik Jesucristomantami Tayta Dioswan kushikunchik. Payllamantataqmi Dioswan alli tukunata chaskishkanchik. Romanos 5:6 manta 11 kama. Cristo huyaq kashkashina kankunapish kuyanakushpa kawsaychik. Cristo ka ñukanchikta huyashkamantami ñukanchikmanta paypaq kikin kawsaytakurka. Chashnami Tayta Diosman kushpa rupachishka mishkiman ashnakuqshina tukushpa wañurka. Efesios 5:2. Kaypika rimakunmi ya Diospaq may sumaq may hatun huyaymanta. Chinallatak kaypimi rikuchikun may sumaq imapi mana huchachinata. Chinallatik kaypika agapi nishka huyaymanta. Chay huyitaka rikuchinmi allita ruraq, sacrificiota ruraq kashkata. Ima poderta mana charikkunaman kushka, millaykunaman, huchayuqkunaman, inimigukunamanpish kushka huyaymi. Ñukanchikka millaykuna, mana mitsari tukuqkuna, irkikuna, imapaq mana valikuna, shuyanayuy illaqkuna, yanga hintikunami karkanchik. Chashna kaqpipish punllakuna paqtaqpika Cristomi ñukanchikmanta wañurka. Kay hatun huyaymi mana kriypaq may sumaq rikurin. Cristomi ñukanchikmanta wañurka. Cristomi ñukanchikpaq randi, ñukanchikpaq allipaq, ñukanchikpaq favor, ñukanchik lugarpi, ñukanchikpaq randi wañurka. Cristo Jesusmi ñukanchikpaq sacrificio, paymi ñukanchikta randirka, paymi ñukanchikta kishpichirka, ñukanchikmanta pagarka. Cristomi wañurka mana pi wañuypaq kunamanta, pi mana huyashka kunamanta, ima allita mana charikkunamantami Cristo Jesusqa wañurka. Paypaq kontrakunamantami wañurka. Chaymi may sumaq, may hatun mana krinapaq Diospaq huyika kan. Chaymantami ima huchachinata mana charinchik, mashnalla Cristo Jesusta mandaqpish kishpichikpish kachun chaskijkunaka. Diospaq inimigukunami karkanchik, shinapish paymi alli tukuchun Diospaqman huchuyachirka, chinallatak kishpichirka. Kay sumaq kashkataq mana rurashka willaymi ñukanchikmanka mana parlaypaq kushikuyta apamun. Ñukanchikka Diosmanta shuk may hatun regalota chaskishkamanta. Chaymi kushikuywan hundachin, chinallatak tukuy punllakuna ñukanchik kawsaypika kushikushpa kawsanchik. Imashina punllakunata ñukanchik chimpapurana kawsana tukushpapish. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.